Korintoto ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Kristo ƒe apostolowo. Eya ta ele be miakpɔ Apolo kple nye Paulo ŋutɔ abe Kristo ƒe subɔlawo ko ene. Míaƒe dɔe nye be míaɖe Mawu ƒe nu ɣaɣlawo ɖe go, eye to esia me la, míahe yayra geɖe vɛ na amewo. Nu si le vevie na dɔla lae nye be wòakpɔ egbɔ be yenye nuteƒewɔla. Ke ame aɖe abia be, ɖe nye Paulo hã mewɔ dɔ abe dɔla nyui enea? Esia menye nya si ɖea fu na nye susu o. Nyemetsɔ ɖeke le nu si míawo alo ame bubu aɖewo buna le nye dɔwɔwɔ ŋu la me o. Azɔ hã, nyemeka ɖe nye ŋutɔ nye nyametsotso hã dzi le nya sia me o. Togbɔ be nye dzitsinya meɖea fu nam o hã la, esia mefia kokoko be mele nye dɔ wɔm abe ale si dze ene o. Mawu ŋutɔ koe ate ŋu ana nyametsotso le nye dɔwɔna ŋu be mewɔe nyuie alo nyemewɔe nyuie o. Eya ta nɔvinyewo, mikpɔ nyuie be miaganɔ nyame tsom le ame aɖe ƒe dɔwɔwɔ ŋuti hafi Aƒetɔ la nava be ewɔe nyuie alo mewɔe nyuie o. Ne Aƒetɔ ŋutɔ va la, eƒe kekeli gã la aklẽ ɖe ame sia ame dzi gãa, ale be nu si mía dometɔ ɖe sia ɖe nye tututu le eƒe dzime la adze nyuie. Ale ame sia ame anya taɖodzinu si tututu nɔ mía si hafi míenɔa kutri kum ɖe Aƒetɔ ƒe dɔ ŋu. Eye Mawu ŋutɔ ana kafukafu si dze la ame sia ame le ɣe ma ɣi me. Migade vovototo amewo me o. Nɔviwo, ɖeko metsɔ Apolo kple nye ŋutɔ le kpɔɖeŋu ɖom na mi be maɖe nu si gblɔm mele la me na mi nyuie, ale be miase nya siwo woŋlɔ ɖi la gɔme. Nya si woŋlɔ be megatsɔ naneke kpe nu si woŋlɔ da ɖi la o. Ale miagade bubu ame aɖe ŋu wu ame bubu o. Elabena ame kae wɔ mi mieto vovo tso ame bubuwo gbɔ? Nu kae le mia si menye Mawue na mi o? Ke ne mielɔ̃ ɖe edzi be nu siwo katã le mia si la nye nunana tso Mawu gbɔ la, nu ka ta miele dadam abe ɖe wosu mia si to mia ŋutɔwo ƒe agbagbadzedze me ene? Nu sia nu su mia si xoxo. Miezu kesinɔtɔwo xoxo, miezu fiawo xoxo, míawo manɔmee. Ne ɖe mienye fiawo xoxo la, adzɔ dzi nam ŋutɔ be míawo hã míanye fiawo kpli mi. Elabena edzena nam be Mawu tsɔ mí apostolowo da ɖe fli la ƒe nuwuwu abe ame siwo wotso kufia na woyina wuwu ge le dutoƒo la ene. Wodo kpɔkpɔm mí le xexea me katã le mawudɔlawo kple amegbetɔwo gbɔ. Le Kristo ta la, míezu abe bometsilawo ene, ke miawo mienye kristotɔ nunyalawo. Míegbɔdzɔna le ŋutilã me, gake ŋusẽ le miawo ya ŋu. Wobua mi nyuie, ke miawo la, míezu ameɖigbɔ̃wo ɖeɖe ko. Va se ɖe fifi laa hã la, dɔ le mía wum, tsikɔ hã le mía wum, eye míekpɔ awu vuvu teti hã ado be vuvɔ nagawɔ mí o. Eye esi Aƒetɔ mele mía si o ta la, wotu asi mí tsɔ afii yi afi mɛ. Míawo ŋutɔ míetsɔ asi wɔa dɔ kple kutrikuku be míakpɔ mía ɖokuiwo dzii. Míeyra ame siwo ƒoa fi da mí la, eye míegbɔa dzi ɖi blewu na míaƒe futɔwo. Ne ame aɖe gblɔ nya vɔ̃ɖi tso mía ŋu la, míewɔa dzre kplii o. Ke esiawo katã meɖe vi aɖeke o, elabena va se ɖe fifia hã la, amewo mebua mí o.
míele ko abe xexe sia me ƒe aɖukpodzinu si ŋu ŋudɔwɔnu aɖeke kura mele o la ene. Menye ɖe mele nu siawo ŋlɔm ɖo ɖe mi be ŋu nakpe mi o, ke boŋ be maka mo na mi eye maɖo aɖaŋu na mi abe vinye lɔlɔ̃wo ene. Elabena togbɔ be ame 10,000 gɔ̃ hã afia nu mi tso Kristo ŋu hã la, nye koe nye mia fofo. Nyee nye ame si to nyanyui la gbɔgblɔ na mi me he mi va Kristo Yesu gbɔe. Eya ta mele kuku gã aɖe ɖem na mi be miato nye afɔtoƒe eye miawɔ nu si mewɔna la. Esia tututu ta mele Timoteo ɖom ɖe mi be wòava kpe ɖe mia ŋu. Eya hã nye ame siwo mehe va Kristo Yesu gbɔ la dometɔ ɖeka, eye enye vinye lɔlɔ̃tɔ kple nuteƒewɔla vavã le Aƒetɔ la me. Timoteo sia agaɖo ŋku nu siwo katã mefiana le hawo katã me la dzi na mi. Menya nyuie be dadagbɔgbɔ yɔ mia dometɔ aɖewo me, eye miele gbɔgblɔm gɔ̃ hã be nyemate ŋu ava he nya ɖe yewo ŋu o. Ne Aƒetɔ la lɔ̃ la, mava mia gbɔ kpuie, eye nyemegbɔna be mava nya nu siwo gblɔm dadala siawo le la ɖeɖe ko o, ke boŋ be manya afi si wokpɔ ŋusẽ hã tsoe hafi le nyawo gblɔm. Mawufiaɖuƒe la menɔnɔ menye nukpoloeƒoƒo wònye o, ke boŋ enye agbenɔnɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me. Kae adze mia ŋu wu be mava mia gbɔ kple ameƒoti loo alo be mava le lɔlɔ̃ kple tufafa me?